Documentación. Para presentar la solicitud va a ser necesaria muy poquita documentación. Va a ser necesario el pasaporte, los antecedentes penales, los police report, y documentación que demuestre que lleváis en España desde el 31 de diciembre del 2025. No es necesario contrato de trabajo. यसको लागि यो प्रक्रियालाई चाहिँ एकदम कम अहिलेसम्म चाहिँ कम कागजात चाहिँ मागेको छ उनीहरूले पासपोर्ट भइहाल्यो हैन पासपोर्टको पुरै सबै पेज हैन त्यसपछि पुलिस रिपोर्ट भयो नेपालबाट अनि त्यसपछि चाहिँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ पर्दैन है यसको लागि भाले El pasaporte. El pasaporte. En la solicitud se tendrá que presentar todas las páginas del pasaporte. Muy importante, los sellos de entrada en otros países. Si tenéis sellos de entradas de otros países, mi consejo, hacer un pasaporte nuevo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hay un sello de entrada, vamos a tener que presentar los police report del país del sello de entrada de los últimos 5 años, ¿vale? Si hay un sello de entrada de Alemania de hace 10 años, no es necesario. Pero si lo hay de 5 años para acá, será necesario el antecedentes penales. Por tanto, mi consejo, pasaporte limpio. गएको यो 5 वर्षभन्दा यतापट्टिको कुनै पनि तपाईको स्पेन बाहेक अन्य मुलुकको चाहिँ तपाईसँग स्ट्याम्प छ के रे पासपोर्ट भने उहाँले भन्नुहुन्छ नयाँ पासपोर्ट बनाउने तर 10 वर्षभन्दा अगाडिको उ छ भने त्यसलाई परेन तर 5 वर्ष यतापट्टिको चाहिँ जति पनि उ छ उहाँले चाहिँ बेटर पासपोर्ट चाहिँ बनाउने नयाँ बनाउने भन्नुहुन्छ उहाँले हैन सल्लाह दिनुहुन्छ उहाँले उहाँले त्यो सल्लाह दिनुहुन्छ A ver, बुझ्नु भएन हेर्नुस् है yo sé que esto no le gusta a nadie, pero son las normas que han puesto el तपाईको Estado. पासपोर्टमा 5 वर्षभन्दा यता 5 वर्षदेखि अगाडिको भनौँ न यतापट्टिको कुनै पनि देशको स्ट्याम्प छ हैन त्यो छ भने तपाईको लागि उहाँले सुझाव दिनुहुन्छ त्यो पासपोर्ट युज नगर्नुस् हैन नयाँ पासपोर्ट बनाउने सुझाव दिनुहुन्छ तर त्यही केसमा तपाईको 10 वर्ष अथवा 6 वर्ष अगाडिको 7 वर्ष अगाडिको स्ट्याम्प हान्यो कुनै पनि उसमा भने त्यसलाई समस्या भएन